twabashemerwa kandi nimbakira munonga aha program bagiye to buhingi no bulisa nkaburijo nitubane tubasa kutambura tuganira tugenda nitureba abahingi n'abalisa ebe bakozire tubegeraho obumwe tubasa kureba okutwakubasa nitonyencha kale okwetandikire byitu izobe rya program ko kutwe nimbagambira ntuza kuba ntutayiro mwami Bruce ogo musigazi naruga omuli Rwampara naija kuba natugambira okwabasize kukora emirimo ye na munonga nahinga ebitoke agarika abikamura ayihamu wine abantu abingi nitunywa wine konka tuturukumanya kuba rukugikora tuturukumanya kwera kurwo mu bitoke na nebindi bingi omwami Bruce nakuba natugambira akibasizata kamwe abukodyo bunareba yangira ngo nakolese bitoke ebyaburijo enyamonyi eziturukulia ataburamo embire abasa kukora wine nakakodyo karungi kandi akimbire ntakarebire nicyetaga ngo tubase kutegamisho turebe program yeji tugire ekitwamwego twakurwo mu Rwampara tukope twege tubiteko mu nkora omutebekana sawa program nibanyeta Edmond principal farmer tegamisho turebe Bruce cyari kutugambira amazina ganje ribanyita Muhumuza Bruce ninye mukamu wa Standard Wine ejinero rwo mu bitoke ibituri kunyuka embire n'inyamonyo tuzjwanganya tuzihaniko mu ntabe mwareba aha zisa zitukura kugira ngo zibe mu makaki tunyuka tuyameshande kumara ko yameshande tugitwara tugiteka twihamu wine ayi turi gukora hatiya kandi twine n'abantu abo twire mirimo tugambire okuwatandikire ejemirimo kuza kwika aha rurengo urwo gukora wine ukatandikota ukatandikira nkahi kandi wagumana ubasa kukurota mpora mpora kwika aha class age hate ya Standard Wine inareba hati kikwatirine neco ninchoborora wine bitoke bikatandika kugira katare kabi tukizo mu market batusera nateko mutego kugira ngo nywe bitoke ngume mbikore mu wine na abari kugure bitoke batansera deni ntunge akasete kirireyo ko kusinga ndi kuguze bitoke notekateka ngo ikintu cyo gukora value addition waba na munonga no hinga ebitoke nkebi kugira ngo base kubinyunka mu wine nekintu kiri important aha muhinjo go waburijo uryo mucyanga nkabugamba kugira ngo abase gukora ikintu cyakubasa kumutungisa cyango kurwo mu kitoke nkeke cyo yine kuzakora wine nkatandikira kuretse 80 ndi kugera nabwe ndi kugezageza nkantari serious kugira ngo ikintu nikiza kuruga mu kurungi nisha nakora kuretse 80 nazitwara mu market ba customer bazigura zabaho kuzamazire kubaho najya ntikweri akantu kashime kubori ku ya mesete nagenda nakora kuretse 10 nazitwara mu market zayikazawaho nareba natunga kasete kari kashi nashuba nagaruke nyuma nakora kuretse 2 nazitwara mu market nazo zawo kwika himpikira uko kongera mu kushanga buri kwezi ndi kushoza kuretse 10 omukwinga bitocho muri Rwampara nano kutekateka business yekikankeki yo kukora wine kugira ngo ufune value addition ikintu cyo kikakwiza kito mutwe nkareba rurengo rundiho njyo muntu wo kushemereye kuba ari kweyiya ikintu cyakubasa kuntungura ahiguru mbona nabanyami nimba nintekereza nti ekinyensa kare cyakwanga nteka ekindi ecyakubasa kuntwara ahiguru nanye katunguka nkaba nkabandi washara mukora wine nashara mukora wine wine yanje teyine shonga Standard Wine buri kitoke ni kiruga mu wine buri kitoke ni kiruga mu kuretse 3 za wine kandi kumbere nitwara mu Katare bampa mutwaro
so kuretse ishatu za wayini niziguze emitwaro 5 n'enkumina ekitoki kimwe mbere nkyaba omutwaro hata ekitoki kimwe kyamu kuretse ishatu emitwaro 5 n'enkumina. Yes, tugambire wine noteekateeka ngu wine nungi na eyawe nogikora omu bitookye byonka ebibakurya ninga nokora n'omu no mu bitoki bijwangire n'embire. Yes, so noteekateeka ngu wine nungi neruga omu bitookye byonka ninga hariho ebindi ebintu ebiwakubaasa kukoramu wine ebyorikumanya according to the research eyo basize kukora nk'omuntu obwire buwamara omu business. according to the research wayini niziruga omu bintu bingi. Hariho nk'enanasi konkitwe kunu ya Rwampare nanasi tuzine kugira ngo tuyemu wayini nitugiyeho mu bitoke bituhingire. Hariho emizabibu tutugine neburabura, so kugira ngo twine entoki nyingi nicyo twatumire turi gukora standard wine iri mbwenu banana wine. Yes, nareba aho rukorera ejemirimo kunu ku comparingana n'endijo miringo ey'abantu abari gukora wine nareba iwo totally different. Iwe nonyukira mu lyato twe. yes, abamwe no banyukira mu bidrum ahabwo nki wacyuzingire kunyukira mu lyato. so kundi kunyukira mu lyato wayini eyije bonera wotanyukira mu lyato wayini neyije giramo akantu ko kusharana, so test bura ngweno wayini yitu nenungi eyine testi nerwo mu bitoki gitu bya burijo taro kindi kituri kutamu n'abarokore ne baginywa. Eyanyu nenywibwana n'abarokore Ne baginywa isora abarokore bari around kunywa wine. ye kunywa wayini Shaho twanda kwinura edini. akwa mukama witu niwe warugiro mu iguru niwe yabandize yakwata wayini amiza akagahindura mu wayini abantu bakanywa. So nitwe turafollowing a Bible. Ebitoke orutoke rwo rukora meji wine aho rukwihe ebitoke kubiteka kubinyunkana kinkwa process yo no kuza kugitugambira mu mishoka cye oyino rutoke rukwingana ki nokolesa bitoke ki kubasa kunyunka wine age. Rutoke ni ruikanka kishatu ebitoke bindi kozesa n'ebitoke nka cyenda. Ebitoke cyenda no bikolesa zin per day per week or per week. Yes, mbani byo nahanika nyihameshande iri kumara yindi kuba ndi kumangu ninkozesa wayini yo kupakira emotuka kijura nanye nazo mu market bashange wayini bonire iri kwisaba ntekitinisa. reka tuzo mukahumuro twarwo mukahumura akantuza kuba nitoyongezayo turi kutandikiraho program rubagiye to buhingi no bulisande Edmond Principal Farmer turiyo muri Bugamba nituganirana n'umwami Bruce natushomesa okwabaze kwinga bitoke kandi akabitunga mu cyango kurabira omuri gukora wine ijo tukaba tutayiro mu cyara rubihayo Miriam akawugira ngo kitoke kimwe nakiyame mitwaro 20. Value addition is very important. No hinge kitoke oyine kinte cyo ryo no planning akoramu kubasa kutunga mu cyango futari kuguze kitoke mutwaro gume anyuma yakahumuraka ntuza kumweyongeza ari kutworeka process yona kurga kitoke kirya mutumba kwikaru wine eyo rukunywa guma program.